right. How good day everyone. Right. මට ඔයාට අද කියලා දෙන්න ඕනි වුණා හැමෝම වර්ධන පාට් එකක්. හැමෝම වර්ධන කොටසක්. எல்லாமே பெலிக்கிற ஒரு துண்டு உண்டு. මට කොණ්ඩේ කපන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ ඔයා? ඒක මොටිවේට් වෙන. எப்படி சொல்லுவீங்க? Right. I want to cut my hair. I want to cut my hair කියලා කියන්න බෑ. You can't do that. You can't say like that. එහෙම කියන්න බෑ. I want to cut my hair කියන්නේ ඔයා කොණ්ඩේ කපන්න ඕනේ. ඒක ඔයා බාබර්. නේද බාබර් කරනවා. ඔයාට කොණ්ඩේ කපව ගන්න ඕනේ. How to say I want to get my hair cut. I want to get my hair cut. කවුරු ලවා කරගන්නවා. යාරොට සොල්ලි සේද. I want to get my hair cut. I want to get my hair cut. මට කාර් එක රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ. How to say I want to get my car repaired. ඒ කවුරුද මේ කරන්නේ? මම කරනවා නම් I want to repair my car. Okay. I want to cut my hair. ඔයා කපනවා නම් ඔයා කරනවා නම් නිය තීරණය. Otherwise you have to use guys I want to get my car repaired. මට ෂූ එක polish කරව ගන්න ඕනේ. එන්න ෂූ polish பண்ணிக்கணும். I want to get my shoe polished. I want to get my shoe polished. I understand. But get paint karo ganna one. How to say? I want to get my house painted. I want to get my house painted. But get paint karo ganna one. Mama paint karno na. You can say I paint my house. Okay, it's okay. Mom paint karno. Oh, I want to paint. Oh, I paint. I want to paint. Can you understand? I want to paint. Can mata karano na. Right? I paint my house. Can mom paint karno. Right? You can understand? Kaur lava karno na. You have to say I want to get. I want to get something. Makari karna de. It was a kriyapadi. Kriyapadi should be past participle. You understand? Velancha, right? තේරුණාද? ගොඩක් ලේසි. මට කරගන්න ඕන නම් I want to get මගේ ෆෝන් එක ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හදාගන්න ඕනේ settings කරන්න කොහොමද කියන්නේ? I want to get my phone fixed. Understand? My car එක polish කර my car එක සෝද ගන්න ඕනේ. I want to get my car washed. You understand? Okay. Use it nicely. තව වාක්‍ය හදන්න කවුරු ලවා කරව ගන්න ඕනේ නම් යාරොට සොල්ලි செய்யணும் මරඳ I want to get my haircut. I want to get my car repaired. I want to get my shoe polished. Like that you can use guys. Okay. See you in a nice next video.